Mo mengwageng ya go feta megobokano ya mokgatlo wa ANC e be e sena khutšo ka ge e betletse ka dikgaruru. Maloko a mokgatlo a bolailwe megobokanong ya sepolotiki bjalo ka ge ntwa ya pakišano ya maatla e be e le setlwaedi. Mopresidente wa ANC o re maloko a mokgatlo a swanela ke go tšea sephetho ka go se bee mahodu ka pele ga mokgatlo. And the NEC has approved and improved the guidelines for selection of candidates, but to also reaffirm the ANC as the leader of society. Our people must see us as true leaders of society. Ditshepedišong tša go kgetha malekgotla ge go lebile dikgetong tša selegae ke gona moo dintwa tše di ikepetšego gona ka medu ka ge ba bangwe ba nyaka go šomiša monyetla o go hula tšhelete ya setšhaba. The 54th conference has given us clear directives that our unity is sacrosanct. Our unity is not only threatened by organizational challenges, we're also dealing, yes, with the scourge of gender-based violence. Province ya KwaZulu-Natal, Limpopo, Northwest le Mpumalanga ke tšona tšeo di ilego tša itemogela dikgaruru le dipolayano tša sepolotiki. ANC ka KwaZulu-Natal e re nakong ye nngwe go thola bahlapetši ba tšhireletšo ba private go šireletša dikopano tša makala le maloko a mokgatlo. So in some instances there have been instances now and then where there have been disruptions of our PGMs. There have been instances wherein the law enforcement agencies are failing to play their part, primarily because they feel that there are a lot of these activities taking place or they are not aware in time. Go fihla ga bjale ANC swere dikopano tša kakaretšo tša makala tše dikete tše 2,500 go makala a dikete tše 4,500 nageng ka bophara.